Urius pa bat u Lazarus. Tiladon wei ubriu ubarius pa. Bat ula cukup da kajan sao bethu bat kajan linen bani. Uda le pahu ru hala kasngi. Ladon ru wei unongkrong uba kerteng u Lazarus. Uba latap da kitok jauh. Ya uba laju bu haka kerdop jong uta. Bat uba laju ngau kwa ban kedang yalade naki lingkot lingkai ki baju hap nakamiet jong uta ubarius pa. Shisha, wat ki kso ki laju wan jelia no ya kitok jauh jong u. Kala jate, ba uta unongkrong ulayap no, bat balaba no ya u daki angel syaka syadem u Abraham. Uta ubarius paru ulayap no de, bat latep ya u. Te hadu jok ula kemiet ya laki kemat. Haba ula long haki jingkordit, bat ula yui ya u Abraham na jengai. Bat ya u Lazarus haka syadem jom u. Te ula perta bat ula ong. Kukpa Abraham, tu isen yanga. Tu pakru ya u Lazarus. Baun we ya ka kemut senriak ti jong u haka Baun penkriat ya u teliat jonga. Naba lapon kordit yanga haka ni ka teliat ding. Te u Abraham ula yathu. Akun, tu ken mau ba me kat ba medang melayok priang ya ki ki babaha ki jong me. Kumjo ru u Lazarus ya ki basnio. Henry menta hangni ya u la pentengen. Ya mete la pen kordit. Nalor kini baro ru putet labu skem ya ka kharai ka bakrau hapedeng jongi bat jongpi. Bakumta kita ki bakwa ban lech sasiliang nang ne sapi kimla. Lemni kita ki banang tu kimla wan sasiliang syangi. Ute ulaong. Haba kumta ngakarpat ya me kokpa. Bamen pa ya u syaka yeng ukpa jonga. Naba ngadon sangut ki para. Ba en yo maham ya ki. Bayok kiru kinwan syaka ni ka jaka ka jingkordit. Henry u Abraham u ong. Kidon u Moses bat kinong ya thu lupa. Ai kin sngau ya ki kin. Ute ulaong. Om kumta kokpa Abraham Henry. Lada uway na kinong yap. Unlet syaki. Kin sakala kabamut. Ulaya thu te hau. Lara kim sngap ya u Moses bat kinong ya thu lupa. Kin om ngej ru wat lada mi pat way na kinong yap.